KCTV amandegere y'umuguzi. N'umwaka yomo uetiremaga y'uwaka chikura asumwaka 2022 serikali y'umugavana Omoske Paul Simbarati igasoha abisinakora ekaunti ya Kisii muno igari twiryaje manuna tariki 19 mutinyo yega umukwega mugavana w'ekaunti ya Kisii Omoske Paul Simbarati nigo harabe Ayaatekire Eyemo live asibitasini byonsi byabagusi radio Amanaki television kuherera aliya aikaniriye inse y'umwaka oyomo nimirubiri y'amagendero imeye county ya Kisii inyora tariki 19 umutinyo yega umwaka yega yitwe y'Imana live ase ebitasene byagusi gochakira Ensa Eyemo n'ingusu cy'amarugoba gwika ekeroto gukora wati tariki asoko tengera naho gukurgerya CTV nekirede chao kaunti ya Kisii esaserie Ensa y'uburayi b'Omoske Paul Simbarati KCTV amandegere y'umuguzi. KCTV amandegere y'umuguzi. Aya na Ayaatekire Ensa Eyemo KCTV. Mwanchomo ligerio KCTV ritugeriga lya 19 asumutenyi o 12 omwaka w'ekiri bubere na 2023 ekero abakenya bagendere gutwara amatuko yoko bara eli gukora omwaka oyo 2023 na kwaligani omwaka 2024 ebitaseni byonsi byoboralia kurwa asorogongo rwagusi gosebiri bikoralia asomonwa bwekegusi nago ikera omugusi bwensi nigobire angekegima chinsa Ensa Eyemo njideke 30 asobotko bwarero omuleta Ayaatekire Eyemo omugavana bwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati uyonyala ko bakagukwanira abagusi